Hina amukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, namthetha ekhaya la Limpopo Poison. Of course, and some great news, of course. Yeah, so the 21st September nifike ngena ka account ya President Mayengana, as you can see. Lo nifane scroll nifane kuma ku kufika kutsalwa a post here, as you can see here. La ku nga fa tsala ku zing zong na zeng. Ambi woni zing, ambi woni zong, ambi woni zeng. Bakuya magaza isukile futhi. University of Limpopo, as you can see, ufika ipfula la loko yona why ipfula non guys, why ipfula image sona. Okay, ya ipfura neli. Lo fika ipfula la izuma shona ku ka left kuna Dr. Joyce Remani, at the back center kuna President Mayengana, right kuna Severa Press Rangana, ashikara again kuna Hlawusikiza. Vele kuni arangane music studio. All right, so it's very easy to connect among the guys. I never rang on music studio. So look over the studio. Sha press ranga na shogo. Obviously, ku busy project ya Severa Press Ranga. That's it, guys. That's it. Loko hinkwavo va na studio. Loko ri veka studio sweswiwa xa Severa Press Rangana swi loko ku busy hi project ya Severa Press Rangana, which means obviously ka album ya Severa Press Rangana hi ta fika hi kuma ku na mani ku na Ben Mayengana ku tlhela ku na mani na Dr. Joyce Remani. Swi very clear, guys. A ku ka swi hazi swa neta ti-glasses leswi. So obviously production team ya le ma hi vona hlawu ta ri ku chayeni la. So meswi ni nga ta xi vula ku at least a va n'wi nyike xandlanyana xikulukumbanyana ku a ta na his style, like va nga fositeli ngopfu ku ri ku va ku ri style leya xa khale ma yi khoma mos, like a va n'wi pfumeleli hlavu, like a dominate a little bit. Mi kuma ku vona va tirha ngopfu na swa mastering ku ri sound at least yi kota ku cinca, hi ku loko sound ku ri ya khale swa jinga swi borha. Very mina ni master team a swi tiva ku mina loko ni advance swa straight. A va leswi a va n'wi nyike Hlawusikiza a dominate nyana a little bit ka sound, ma yi kuma yana mhaka leyi. Okay. So since mina ideology ya mina ku ve ku ta kha ku huma like va busy project ya Severa Press Rangana, swi ni confuse la loko ni fika ni vona Khalanga Productions va fika va tsala ku demand is very high, we are trying to ensure supply meets the demand, as you can see va ku Limpopo Poison. Hala na va tsarise swin'wana man, as if ko loko huma project ya Limpopo Poison this year. Va swi tsarise swin'wana, mara based on the information we have now, ha swi tiva ku ta huma project ya Ben Mayengana ya Press Rangana na Dr. Joyce Remani. We are not expecting any Limpopo Poison project this year as far as I'm concerned. Yeah, so ma humesele hi yona ya confuse ku guys. A ni zami ni ku vutisisisa ku na loyi a swi tivaka ku ma humesele lama endlisa ku yini. Hikuva na Severa Press Rangana yi fike yi humesa na Ben Mayengana and i ri October ya yena ku ta tika ma humesele ya kona. Hi ta hi kha hi vona swi ta kha swi fambisa ku yini. By the way, single liya ya zong na zeng yi kota ku va yi reach the highest position of number 8 on iTunes. So it's good. That's great news. Congratulations to them. I'm not sure it was shocking. It was very shocking. So congratulations to them. Va tirheni swinene. Loko ra amukeza subscribe, subscribe.